Hi friend, ani day last video hagani channel jonga pilai ia thumbnail ronga ong ani day last video. Balik friend nawar ka channel jonga kala demonetize ngale away mistake bahada kai kada YouTube ka demonetize ka channel jonga dengan akamai like hajar sans pa dengan YouTube hapo sans ngi akamai data bisa ro ngamla coban withdraw ka bisa kampo co abeng jonga mar ban ka bisa kan po habeng jonga ngadon kam ban verify ya kaning Google AdSense mut ka Google AdSense kan verify ya identity jonga da hata friend ngale away mistake kam don mistake de hagani YouTube channel jonga ngale mistake hagani ha Google AdSense ban verify ya identity jonga friend ngale away mistake hata mistake friend ka channel jonga ka demonetize menta ngamla coban apply kan monetization ya Google AdSense ro ngala try lese ngan try baik ngan iPod ba chitio na artio ban try ladam la so ta try pimio video cho hagani channel jonga lada pio video hagani channel jonga da mod ka channel jonga ka monetize kuble jibon friend ya ga jing support jongpi menta ka channel jonga la monetize ngayo ya ni khat plus pa subscriber ni hura ka de jing support jongpi de kuble jibon friend babi support nga babi so tanat ban pa video jonga de friend ngaku abon pi ngan delete no ni channel jonga te lada pi support nga dengan try nga la apan create second channel white friend lada pi wa video jong kasi lada pi support nga te try ngan chana video daga way channel tang baladam don jing support try ngam long YouTuber cho ini itiar banga don jong YouTube dengan dai gi way bro don way bro kwa dengan dai no ini tiar ni laptop ro ngandai no tau bro nomor myo jing mentoy de laga don do myo jing mentoy de baita la danga upload video ha YouTube bro myo jing mentoy show nomor pila tip ngide kena score de belengi upload video ha ngila aban ka bisa mengi persnyo thoi pi la dangi persnyo thoi pi ngi ay pod de taro gi don kamera bisa baita ngawan ha YouTube ban kemai bisa ngan oi bisa ngawan ha YouTube ban kemai bisa na YouTube ngala kemai ro tambah awi mistake bangale baita ka channel jonga la de monetize kan pusnyo tho ipi halas ro ada bi pa ini video ho last te pintip balai ka channel jonga di monetize lada pi la ade YouTuber te sioba la ile re ga di problem bang awi pi lada pi le em pirom la soban kumai bisa na itu frame ngasnyo set bhalo jong nomor do manin macis ngiro ngam kranjo wewe bro hat telegram lo ngala message ngaong ho ka channel jonga la de monetize te ngaong ki ngam la soban upload video lada upload hoy ngala aban upload tang ba myo jum tay da dang upload ro mar kalut ka net kalut ka por nga iPod airline sausan ganta ban edit de video ban shoot de video am ya boro ka por kan lut tang bam myo jum tay la baita friend ani de last video agni channel jonga de friend I hope pisnyo tanat ban pa video jonga the next time try pimyo so video ko ban pai ha ni ha YouTube channel ko nga edit video changa yung chana video pimyo cho nga dom la ra ban ong ai friend namar nga ro ngasnyo mlahir tang ban friend ro hang ne namar yo jing mtoy cho namar pila atem nga IT snam ha YouTube apo chi snam nga upload video daily ngam chong nge ara nga upload bai video daily de bhai ta la ja ko ni friend don ba jing pang ha don ro bhai ta ngam tip cho friend ngan le ayu la nga upload la nga channel thamai ro ngasno to channel thamai mdere bosuk mal nga chana ini video ngam jo share daga video ipolog iwi bro ngam jo share ro ni channel ro ka poi har pas subscriber ngam share tang wi bro bon ki subscriber jongai ki share daga ni video jonga da ka poi har pas subscriber bhai ta nga try nga ke channel thamai nga try kan bumper ban yo 1000 subscriber ban complete eta 4000 watch time ro kan chimbai 1 year ne 2 year ne 1.5 year kan chimbai bhai ta nga tip cho ngan le ayu friend te menta ada nga friend ngam la cho ban tang keren do friend pi nu video ro ngaso tenat ba ban keren nga ai bhai ga power jonga ban keren tang ba hagani video friend am don bor cho ire ban keren ro friend don bor cho ban keren war friend pi tip por channel jonga ka monetize em tanga daily ka update hanya revenue tanga yo santo nga yo live pa yo sos pa yo chijar ingasnyo tenat ba ladang apa itu morning kai tia dang apa o mentas ngilang alayo cipo dollar mencis ngi ngayo san dollar daily ka bisa ka increase baik bhai tang ngayo jing motivation ba ban pa itu ladang apa itu morning de evening ngan upload video baik ladang thai ladang yo jing pang ni ro dengan ongan upload video baik nama ladang upload video dengan yo jing mentai baik ai ta chis nam ngala ai ke bisa ro la poi dang ba away problem friend hoi friend away problem poro channel la sep ado advertise ro kampoi cho channel jonga hado hani ha Google hado ha YouTube studio jonga ro friend la dapi pai ini don cho to bisa mencuat daga don south ligi box kum ni am yang memta ka lalong kum ni
baita amyo jing mentoi so lada upload video ro friend nga oi pi lada pi support yenga ngan try ban second channel hagni channel inu video bodon ngan delete no ya channel li lada nga delete ya channel toy video ro kan la delete tak ne yang try ngan download light lagi video bo important ba ita video ngan upload biang ki lada pi support inga hoit per ngan le dang bala lada pi support ra ta ngam ke channel so ngan ino ya ni channel ngam long youtuber so nomor ani de second channel jong friend arjar arpwe nga ke channel jong ani ya hindi de hataro la bon ba subscriber dang bang delete eta channel marata por nga bon ha mistake ngale bai tang delete eta channel ya agani channel ka best ba ada views so ka best ada subscriber ro bon ha ki bro subscribe ki support inga ki share ke video ki like ke video kabes ba ni channel ngam ong kambes re friend mentang ong pi balik ka Google AdSense kam verify ga identity jong apa friend tua nga apply ga ni AdSense ta kala verify kala approve ro haden chi post haden sans ngi ngala yo chi $4 hagani aga Google AdSense jonga tanga mud ban apply ga ni identity verification the friend chua nga verify ga identity jonga tanga ai ga pan card jonga friend ngala ai kerteng i address boro de jongai dengan ai ga pen card ngam don de ada voter ID ngam don de ada driving license nomor ngachong po Bangalore da bhai da ngam opor ban ada voter ID ba driving license da bhai da ngam don de ada da upload da pen card offer ngadon ne du e pen mut friend lada pi apply ga pen card pi du de kum PDF kum tu ngadon do mencuai ngala la verify pen card jonga dengan la chim me tu original bodon original mut kan poi hapus office tang badon PDF kum original le ta nga pa print kadi kum pen card original le dengan la pa print domon snap na asne ngala pa print dengan sai ka YouTube ka Google AdSense kan verify kan chim pa kata dengan la ai ngala upload ada form clear ba haden chiganta kani ka Google AdSense ka ong ini identity ba PI ngimla are ban approve dasnya ba ban upload daga way dabai ta nga upload arsen license sausen sansen nga upload iju nga pengclear bhai ge tu photo ibura bodan hania pen ka jonga kam long so ka ong kacela jong phi ka demonetize bai ta friend lada phi kwa ban upload ga ni Google Ads lada phi kwa ban upload ga pen card jong phi ga ni Google Ads lada pi don original pen card ta phi la ban upload tang ba lada pi don do e pen card just nyoba lai upload re oi friends nyoba lai upload re friend I hope ila so to kala da pi ko abal long youtuber just nyoba lada ka channel jong pi ka monetize lada pi ko aban verify ga da ni identity jong pi tapi upload daga pen card jong pi original lada pim don daga pen card pi upload daga driving license lada pim don driving license tapi la ban upload daga ni voter ID ro friend time tam nas ngi friend kuble chipon daga jing support jong pi Thailand chisngi na arsngi ni channel ngan direct bai so viewer fan ladang upload video so isen hagani channel jonga try ngan upload away video ngan pusno thobi ani de channel jonga lada pikwa so ba subscribe ta channel ngan upload video next time ladang ibon ki bro ki support ngan upload biang so away video dengan pusno thobi ani de channel thammai jonga pila aban support dengan ni channel pila aban subscribe dengan link di description kalau ada kadi Google AdSense jonga kam long show talada nga delete any channel jonga chua ban delete any channel jonga hi ngan upload video ni channel dengan ong ipis nyoba ban like ban subscribe to channel thamai lada pila subscribe to channel thamai tapi pila ban contact nga daily pila ban pa video jonga daily different time mas friend ku bless you